Škoda Superb je češki ponos. Je avto, ki zre v češko zgodovino. Pa sploh ne samo zaradi dejstva, da je Superb nekoč že obstajal, je to avto z V8 motorjem, prestižen avtomobil, primeren zgolj za češko elito. Ampak novi Škoda Superb in pa češka zgodovina imata stično točko nekje drugje, v kristalu, v češkem kristalu. It's the heritage which we would like to interpret in our lamps. So we have really long history with the glass producing in our country. We can talk about the origins in the 13th century or the most developed technology in the 16th century. That's why we have such a big source of inspiration. And at the same time, the material itself brings a lot of inspiration, a lot of values which we would like to use in our lamps to make the lamps really as a jewelry on the car. We have this flower from company Preciosa, and here, for example, on this object, you can see how perfectly works the crystal glass. Because in these crystalline shapes, you can see always the play of the light. And this is what we say also, that the light is bringing life into the glass. And the same logic is also in the lamp. You know, you have the appearance, you have the design, and then comes the source of the light, and everything is making the life into this lamp. Glass makes this really rich impression only because of the character of the material. And the same we can use in our lamps. You know, it doesn't have to be like a super technological thing. It's only about the clever treatment of the surfaces to make this rich impression with the proper balance between the shape and the effect which it can produce. In this lamp you can see that the interpretation mainly is happening here in this module. That's why we didn't use only like technical appearance of the module. We have these really crystalline sharp edges and surfaces all around. And at the same time we have these needles illuminated as we work with this, which makes a little bit the link to the eyelashes of the eye. And this is also what we are saying here, not only the crystalline design, but also this human factor which we are considering in our lamps. Because we are always saying that the lamps on the car works as the eyes on the human. We have this billet module here, which makes the low beam and high beam function. And then additionally to these, we have 3 reflectors, 3 elements, which are making this high beam spot for the matrix functionality. This is the top version of the headlamp. We have also basic one, which is also with main functions on LED technology. There we have also a crystalline design feature in this bottom filter. Poleg matričnih žarometov, ki nas proti vozeče ne zaslepijo, novi Superb ponuja tudi priključno hibridno različico z baterijo za dobrih 50 km vožnje na elektriko. Ta različica bo zagotovo še pospešila trend zmanjšanja odstotka prodaje dizelskih Superbov. Izboljšali so tudi sistem zaznave vozil v mrtvem kotu. Novi radar na zadku zazna vozila že na razdalji 70 metrov, prej je bilo to komaj 20. Bistvena vizualna novost je spremenjena oznaka znamke na zadku, ena najbolj uporabnih izboljšav pa sliši na ime Cassie Go. To je način, ki nam omogoča, da odpremo vrata avtomobila brez uporabe ključa, se pravi, ključ je lahko samo pri nas v žepu, prijemo kljuko in avto že odklenemo. Prej je bila ta funkcija delovala samo na sprednjih vratih, sedaj pa tudi na zadnjih. Škoda s svojimi prodajnimi rezultati ugotavlja, da s svojimi dražjimi modeli, s Kodiaqom in Superbom dosega kupce, ki zmorejo za avtomobil odšteti več, ki prihajajo iz dražjih avtomobilskih segmentov in seveda to so kupci, ki svoje avtomobile radi zelo bogato opremijo. No in njim je namenjen tudi novi Škoda Superb Scout, top različica Superba. Superb je naš zastavonoša in seveda predstavlja tisto najboljše, najprestižnejše, kar znamka premore. Tudi z tem Superbom to ostaja nespremenjeno, kljub temu, da smo v zadnjem času v samo vozno paleto dobili tudi Kodiaqa, Karoqa, se pravi modele, ki so na trgu zelo popularni, pa zaradi tega, ker so terenci, ker so SUV. Seveda pa za samo različico Scout na ta način mi gremo tudi v nek segment, ki na nek način
posega tudi v ta SUV segment, se pravi, ta Superb sedaj dobiva tudi bolj terenski pridih, vse seveda se upada tudi z samim življenjskim slogom. Vsi radi gremo v naravo, radi živimo in seveda to je en korak dejansko v tej smeri. Zelo veliko je ljudi, ki pač si ga privoščijo kot družinski avto, s katerim gredo poleti na morje, gredo za vikend v naravo, vzamejo kolesa, se pravi, si naložijo avto in seveda hkrati tudi kot službeno vozilo. Da je Superb v zelo veliki meri tudi službeno vozilo, kaže še en statističen podatek. Največ avtomobilov je prodanih bele barve, ker je bela najprimernejša za razne polepitve, okrasitve in tako da običajno službena vozila se kupujejo bele barve, ki jih je potem najlažje prilagoditi nekim korporativnim barvam vsakega podjetja. Vabimo vas, da se na naš kanal naročite. Poskrbeli bomo za vas, da boste ves čas obveščeni o tem, kaj je novega v svetu avtomobilizma in mobilnosti. In če vam je bil ta video všeč, bomo zelo veseli vašega všečka. Pa srečno vožnjo po spletu in po cestah.